nere ya kamal ka shed gwandan ne kus ko janandan jakon ko bantung wan kan banakalat mitele kwen kus chikon ngak de lwangalene man nyot yen gwame enwer Android keyboard mede post ka ja ka Facebook ka social media ka tung nwere Android me lade je ke 2016 chaje lat ka gwa ber dungno gwa de dan chelet ka tame che lwangalene gora benyo di oto deye lat drejide ka mobalu be use ke bi post ka je ka Facebook an Android newer application me gen advanced keyboard te tong nuer ten ka de to koine ten me gor de type ko tong nuere bichu type ko tong nuere me go de type ko to koine bichu type ko to koine be nyodo de install de ray mobile kadu kenyam buwa ka application newer advanced keyboard be twine be jog do you want to install this application yeah gor kono obana jala recho bukon lele install bana jeli man mi chatok ka tok de bukon juk app install bukon chilel open an interface me new dana kono chi keyboard chetede che already ante abde kon chu configure ni jako bana je use amal te ke yendi al keyboard me le de chan kodnyek lere jakon gambela Ethiopia 2016 ngai kono ko tega long kono gora mi chitok bijen beben ka setting mobile kadu bimishali language and input bijagor language and input mishi jeg bi twine bimishali default keyboard bijok and me use me a Samsung keyboard kono be default keyboard batwine be jogon keyboard use a Samsung keyboard ante be goro be ngulel batung ner be laraj be ko set up input method and when me be nyot tin kon ki keyboard ten chala rech newen en keyboard an ne tung nas enwer keyboard be should tick well okay machine en cha togono be nyoko lo jok ajen ngoda to kon ka language input be ben ko be ben ka default le nyok be nwer keyboard be chunen ke be chutik be chu select and when a man ta chi kono tuk ano de kono ko de kon warga gorada din be chu minimize be chu ben ka application man chale message be new be chu twine and when the keyboard be pop up ki be benyam ken ban wet until man tom ko wide ken man ka tare ke o ke ha ke nga ke na konetel ka tok ka wayne keyboard ke kuje mo chere ala ka woto be chutia ka lungo kon be recipient ke ramadan gorde jagdor be larich gore be jag my sweetheart ba ben ke inter message be chuto ko male ke runwa nok da shibagdi aposte ka kos han malponda yot niaka yonia ika ka kuje mo michi tok be chulele du be chulele sen kejan tam de message du chatung tede chatung gorde ajien be chuwa kemi gurja boto ni jagran chente
ci message o ke jen kujimo chomo yewoto de yen application me de yen promote. Please, I would like you to subscribe to my YouTube channel. I want your support. Gurje longono de kone nang niamantung nas. Gurje bolongo mete karamde tekalonko de laska Google Store de yoteka. Number +251 934 28 48 38. Taka Ethiopia Gambela. Shall shoda shankonyak ki di find out bo shalama chang. Bukwene ko stikel kaya. Jena model at yamuna. No. Wal karane hey mun me char me ye ko tel ne wal karan yang ye mun me char me ye ko the way da te kwal dial yon kan ko dung cha da ka ga de lim te wak dial chinero de ko gran ta de le kwai